ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатӣ барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дирӯз дар доираи иқдомҳои башардӯстона ва ташаббусу тадбирҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои табибону кормандони дигар соҳаи тандурустӣ ва беморони мубталои сирояти нави коронавирус дар ҳаҷми 500 тонна маводи хӯрокворӣ ба маблағи умумии 3 миллион сомонӣ ва зиёда аз 50 намуди дорувориву лавозимоти зарурии тиббӣ ба маблағи 2 миллион сомонӣ ҳамчунин мошини ёрии таъҷилии тӯҳфаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуд. гузориши хабарнигорони мо. бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади дастгирии иҷтимоию иқтисодии табибони ҷумҳурӣ ва нафароне ки ба бемории нави коронавирус COVID-19 гирифтор шуданд дар корвони иборат аз 45 мошини пурбор кӯмаки моддии пешвои муаззам миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз пойтахти мамлакат ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон равона гардид. ин тӯҳфаи арзишманди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои беморону табибони вилоят нимаи дуюми рӯзи 15 майи соли ҷорӣ вориди дарвозаи Бадахшон ноҳияи Дарвоз гардид. корвони кӯмакҳоро масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар даромадгоҳи ноҳия самимона истиқбол гирифта аз ин ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу миннатдории сокинони вилоятро баён доштанд. ба ҳамаи шахсони мубталои бемории вируси нав ва табибони 8 шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳаҷми 500 тонна маводи хӯрокворӣ бо маблағи қариб 3 миллион сомонӣ дастрас мегардад. мардуми Дарбоз дасти сахои ёрии пешвои миллатро болои сари худ доимо ҳис мекунем. мо аз ғамхориҳои беназири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бениҳоят миннатдорем, чун дар ин рӯзҳо ӯ дар рӯзҳое ки вабои аср муҳити Дарвозу Бадахшонро қариб фаро гирифта истодааст, дасти ёрӣ дароз карда барои саломатӣ ҳифзи мардуми Дарвозу Бадахшон кӯмаки беандозаи зиёде кардааст. мо аз хизматҳои пешвои миллат бисёр хушнуд ва бисёр миннатдорем ва ба ӯ аз номи мардуми шарифи Дарвоз умри дароз, барори кор муваффақият орзу мекунем.
маводҳои озуқаворӣ асосан аз молҳои ниёзи аввал орд, биринҷ, равған, шакар, картошка, сабзӣ, пиёз ва дигар хӯрокворӣ иборат аст. дар қатори мошинҳои маводи озуқаворӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо маблағи умумӣ 2 миллион сомонӣ маводи зарурӣ доруворӣ ва ба беморхонаҳои марказии вилоят як автомашинаи ёрии таъҷилӣ тӯҳфаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шомил ин кӯмакҳо буд. Илова бо маводи доруворӣ ба табибони беморхонаи вилоят сару либоси тиббӣ, ниқоб, дастпӯшак, асбобҳои муҳофизатӣ, моддаҳои безараргардонии антисептикӣ ва дигар воситаҳои техникии тиббӣ кӯмак карда мешавад. ёдовар мешавем ки чанд рӯз пеш бо дастури асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тамоми иншооти соҳаи иҷтимоӣ шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон иловатан 500 тонна ангишт дастрас гардид. از این یاری بشردوستانه جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت معظم تاجیکستان امامعلی رحمانوف بسیار از صمیم دل میندار هستیم که همه وقت دست مدد و بالای سر مردم شریف درواز است، مردم بدخشان است و مردم درواز از صدق دل صدقاً او را دوست می‌دارند و همه فرمایش‌های را از جان دل اجرا می‌کنند. و من برای پیشوای ملت از دوره بر وقتم در وصل شعر گفته بودم و می‌خواهم که همین شعر را بار دیگر قرائت کنم. کل تاجیکان پیشروی دور زمان هر قدمت به این مکان نوری دو دیده تاج سر آمدنت برای ما هست کنون گرانبها قدم به خیر نهاده نوری دو دیده تاج سر آب صفا و دل صفا در دل ما مهر تو جا خاک قدم های شما نوری دو دیده تاج سر صلح به ما تو داده راه به ما کشاده نقشه نو نهاده نوری دو دیده تاج سر جناب عالی پیشوای ملت یاری و مدد و امروز هم بر الان نمایان است که برای مردمی درواز برای کل مردمی تاجیکستان خدمتی از صمیم دل کرده ایستاده است و از روی نخستین روزهای نخستینی که سروری مردمی تاجیک شد از روزهای نخستین تا امروز او مانده نشده مهنت کرده ایستاده است برای خلق تاجیک برای مردمی مهنتکش تمامی هستی خود را صرف کرده ایستاد. آن قسم هایی که وی در ابتدای دسر حاکمیت آمدنش گفته بود همه آنها را از دل جان بجا آورده ایستاد. ما از جناب عالی بسیار میندار هستیم برای همیشه سلامتی خوشبختی آرزو داریم که همیشه بالای سر ما باشد و همیشه تاجیکستان ما گل گل شکفتان باشد و همیشه صلح حکم فرمای ما باشد. کمک ذکر شده به طبیبان و تمام بیمارانی به ویروس نو کرونا مبتلا شده ولایت مختار کوهستان بدخشان را فرا گرفته نشانه غمخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به کارمندان ساحه تندرستی بیماران و در مجموع مردم شریف تاجیکستان می باشد. برای مردمی درواز برای مردمی شریف بدخشان یک خوشبختی بزرگی است. بار دیگر ما حس میکنیم که یک یاری خیلی کلان عالی یاری خیلی بشردوستانه تاثیرناک برای ما رسانده ایستاده از جناب عالی که امروز 45 تا ماشین های که هستند که برای سلامتی برای حفظ سلامتی مردمی درواز بار آورده ایستادند. این البته یک خوشبختی است برای ما که در این روزهای مشکل در این روزهای دشوار جناب عالی به ما نظر کرد دست مددش بالای سر ما هست دست مدد خداوندی بالای سر او باشد همیشه راهبر پیشوای ما باشد. با مقصد به طور شفاف، مقصدناک و سراغوی دسترس نمودن مواد دارویی و مال و محصولات خوراکواری به شهر و ناحیه‌های جمهوری از حساب اعضای حکومت مملکت، کارمندان مسئول دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ستاد جمهوری اوید به پیشگیری پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت شامل گروه کاری می باشند.
иқдомҳои бузурги башардӯстона ва ташаббусҳои беназири хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин навбат дар шакли кӯмак барои тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд амалӣ гардид. дар 140 мошини таъиноти боркашонӣ субҳи 16 май аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд беш аз 900 тонна маводи хӯроквориву доруворӣ ба маблағи зиёда аз 6,5 миллион сомонӣ ва иловатан ба ҳар як шаҳру ноҳияи вилоят дар мошинҳои алоҳида дорувориву лавозимоту таҷҳизоти тиббӣ ва маводҳои безараргардонӣ фиристода шуд. дар доираи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавассути корвони мошинҳои пурбор ба 18 шаҳру ноҳияи вилояти Суғд ҳамчун кӯмаки пешвои миллат барои кормандони соҳаи тиб ва беморони мубталои сирояти нави коронавируси COVID-19 маводи хӯрокворӣ аз қабили орд, биринҷ, равған, макарон, шакар, картошка, сабзӣ ва пиёз, инчунин ба миқдори зиёд дорувориву лавозимоти зарурии тиббӣ аз ҷумла либос ва айнакҳои муҳофизатии тиббӣ, ниқоб, дастпӯшак, маводҳои безараргардонию беҳдоштӣ ва дигар воситаҳои техникии тиббӣ дастрас карда мешавад. таври қаблан хабар дода шуд, барои ба таври шаффоф, мақсаднок ва суроғавӣ дастрас намудани маводи хӯрокворӣ ва дорувориву лавозимоти тиббӣ, инчунин маҳлулҳои безараргардонию таҷҳизоти тиббӣ ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҳисоби аъзои ҳукумати мамлакат, кормандони масъули дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии паншавии бемории коронавирус COVID-19 гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда барои саривақт ва мувофиқи таъинот дастрас намудани кӯмакҳои пешвои миллат ба мардуми мамлакат вазифадор гардидаанд. дар маҷмӯъ иқдомҳои башардӯстона ва ташаббусу тадбирҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин рӯзҳо барои дастгирию кӯмак ва ҳавасмандгардонии кормандони соҳаи тандурустӣ, тақвияти тадбирҳои пешгирӣ аз паншавӣ ва муолиҷаи саривақтии беморони гирифтори коронавируси COVID-19 ва пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ниҳоят иқдоми муҳим ба ҳисоб меравад. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор низ ба охир мерасад. бо расидани тозатарин хабарҳо шуморо ҳамкоронамон дар нашрҳои минбаъдаи барномаи иттилоотии ахбор ошно хоҳанд кард. хайру хушнам мекунем.